إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Njemu zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost za grijehe naše tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on uzvišeni s pravdom u zabludi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik, kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, prošle nedelje ili prošlog petka smo osvanuli i osvanuje čitav svijet iznenađen onim što se desilo stravičnog zločina nad muslimanima Novog Zelanda prilikom obavljanja džume namaza. Nakon ovih događaja, nakon ove minule sedmice, ostalo je, draga braćo, da sumiramo ono što se desilo i da iz ovog događaja uzmemo pouke i poruke. Jer kako učenjaci kažu, at-tarihu yu'idu nafsahu. Historija se ponavlja. Stoga je uspio onaj ko uzme ibret, pouku iz dešavanja prijašnjih naroda i vaga ono što se desilo sa onim što se dešava, te na taj način uzima pouke i poruke. Draga braćo, prva stvar na koju nam ukazuje ovaj događaj jeste ukorijenjenost mržnje i neprijateljstva nevjernika prema muslimanima, o čemu nas je gospodar Dželle Vala na nekoliko mjesta obavijestio u svojoj knjizi. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. Kaže gospodar Dželle Vala, i oni će se neprestano, la yezalune, glagol koji ukazuje na konstantnost dešavanja, to jest konstantnost borbe protiv vjernika. Oni će se uvijek boriti protiv vas sve dok vas ne budu odvratili od vaše vjere ako budu mogli. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Niti jevreji, niti kršćani neće biti zadovoljni tobom sve dok ne budeš slijedio njihovu vjeru. Ovaj al-gadr, draga braćo, ili pronevjera, pronevjeriti emane, pronevjeriti dobre odnose, jeste najgore svojstvo koje najviše kvari međuljudske odnose. Zbog toga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Idha jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina yawm al-qiyamah yurfa'u li kulli qadirin liwa." Kada Allah dželle ve ala sakupi sve narode i prijašnje i potonje na sudnjem danu, biće svakom qadiru, svaki koji je pronevjerio, biće podignuta zastava. Faqila hadihi qadretu fulan ibn fulan, i biće rečeno ovo je qadret, pronevjera
ili izdaja fulana ibn fulana. Ova riječ el-gadr, draga braćo, koju prevodimo kao pronevjera, ona je općenita i ne ukazuje samo na pronevjeru sklapanja ugovora, već ukazuje isto tako na pronevjeru, rekao, dobrih odnosa, da čovjek živi dobro s drugim čovjekom, ispoljava mu sigurnost, a zatim ga nakon toga prevari, ubije, opljačka, počini zločin itd. itd. Ovaj gadr je prisutan još od vremena pojave Allahove dželle ve ala vjere sa kojim je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Koliko su puta al-mušrikin gadaru bin nebi sallallahu alejhi ve sellem wa ashabi. Koliko su samo pronevjera učinili mušnici spram Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba radijallahu anhum. Imam Buhari rahimehullahu ta'ala bileži da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao četu od 10 ljudi u izviđanje. A za zapovjednika im je odredio Asima ibn Thabita al-Ansarija. I oni su išli dok nisu došli do mjesta Hed'e koje je između Asfana i Mekke. Pa je o njima obavješteno pleme od Hudejla koje zovu Benu Lihjan. U borbi im je izišlo blizu 200 ljudi protiv ove, dakle, 10 ashaba. Svaki od njih je bio strijelac. Slijedili su ih po njihovim tragovima, tako da su na jednom mjestu gdje su jeli ovi ashabi našli jednu vrstu datule kojom su se oskrbili iz Medine. Te su mušnici rekli, ovo je medinska datula, prepoznali su datulu, pa su išli njihovim tragovima. Kada ih je Asim radijallahu anhu Allah vidio, on i njegovi drugovi utekli su na jednu uzvisinu. Tada ih je ovaj narod opkolio ovo pleme i rekao, siđite i dajte nam vaše ruke, to jest predajte se. A vama je obećanje i ugovor i nećemo od vas nikoga ubiti. Asim ibn Thabit, zapovjednik ove čete, tada reče, što se tiče mene, tako mi Allaha, ja sebe ne dajem u štićeništvo nevjernika. Allahu moj, obavijesti o nama tvoga vjerovjesnika. Pa je krenuo na njih, a oni su odapili svoje strijele i ubili Asima radijallahu anhu i sa njim još 7 koji su krenuli zajedno sa njim. A 3 čovjeka od njih predala su im se po datom obećanju i njihovom ugovoru. Od njih je bio Ibn Hubejb al-Ansari radijallahu anhu i još 2 čovjeka. Kada su se kod njih smjestili, oni odvezaše svoje tetive sa svojih lukova i svezaše ove ashabe. Tada 3. čovjek od njih reče od ashaba, ovo je prvi gadr, ovo je prva pronevjera. Allaha mi, neću ići sa vama. Zaista u onima ima jedna vrsta pouke. U onima koji su ubijeni, ashabi koji su odbili da se predaju, zaista kaže u njihovom postupku jedna vrsta pouke. Pa je odbio da krene sa njima. I nakon što nisu uspjeli da ga nagovore da krene sa njima, oni ga ubiše. Te povedoše Hubejba radijallahu anhu i još jednog ashaba prema Meki gdje su ih prodali mušricima. Hubejba su kupili sinovi Haritha ibn Amira ibn Naufala, jer Hubejb je na dan Bedra ubio Haritha ibn Amira, pa je Hubejb ostao kod njih kao zarobljenik da bi bio ubijen zbog ubijstva njihova oca na dan Bedra. Ubejdullah ibn Iyad spominje da je Hubejb od kćerke Harisove kada je bio u pritvoru, u zatvoru, tražio da mu posudi britvu, da odstrani dlake sa stidnog mjesta i ona mu je posudila. Pa je poslije toga uzeo pričava kćerka Harisova moga sina, a ja nisam ni znala kada mu je on prišao. Te kada sam ušla, vidjela sam Hubejba kako ga je sjeo u svoje krilo, a britva mu je bila u njegovoj ruci. Tada sam se jako preplašila, misleći da će Hubejb radijallahu anhu ubiti njeno dijete. Hubejb je to primijetio po izrazu moga lica, te me upita, bojiš se da ću ga ubiti? Ne, ja to nikada neću uraditi. Pa kaže ova žena, Allaha mi, nisam nikada vidjela zarobljenika boljeg od Hubejba. Tako mi Allaha, našla sam ga jednog dana kako jede grožđe, jednog grozdića u njegovoj ruci, a on stegnut u okove. U Meki tada ne bijaše nikakvog ploda, nikakvog voća. I ona je kazala, ovo je zaista bila opskrba kojom je Allah dželle ve ala opskrbio Hubejba. Pošto su ga izveli iz harama u Hil, mjesto gdje nije, dakle, područje harama, da ga ubiju, Hubejb radijallahu anhu im tada reče,
ostavite me da klanjam 2 rekata na file. I oni su ga pustili, te je on klanjao 2 rekata, a potom rekao, da ne biste pomislili da imam straha, da se bojim, ja bih ovaj namaz oduljio. Te je potom dovio protiv njih rekavši, Allahumma ahsihim adeda, waqtulhum bidada, gospodaru moj, sve im pobroji i sve ih pobij, wala tughadir minhum ahada, i ne ostavi ni jednog od njih. Te je potom spomenuo poeziju, ne brinem se kada ću biti ubijen kao musliman, kako i na koji način će biti moja pogibija, dogod je u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, te je bio pogubljen od strane mušrika. Tako ubio ga dakle Ibn Harith, sin Harithov, kao osvetu za njihovog ubijenog oca. I Hubejd je bio prvi koji je klanjao 2 rekata, koji uvode ovaj sunnet, ovu praksu klanjanja 2 rekata, onda kada musliman treba biti pogubljen, pa da prije svoje pogibije klanja 2 rekata. Što se tiče Asima ibn Thabita, tražili su da im se donese glava, kako bi bili sigurni da je to zaista on, Asim ibn Thabit, koji je krenuo na nevjernike, te su ga oni ubili svojim strelicama. Te su Kurejšije tražili da im donesu glavu Asima, ali je gospodar Dželle Vala poslao veliki roj pčela, koje su zaštitila Asima ibn Thabita i nisu bili u stanju uzeti išta od njega. Gospodar Dželle Vala je sačuvao tijelo ovog plemenitog ashaba radijallahu anhu wa arda. To je dakle taj gadr, ta pronevjera od strane nevjernika, pronevjera od strane mušrika. Isti je slučaj sa ashabu al-Bir, vlasnici bukvalno prevedeno bunara. Oni koji su pobijeni kod Bi'ru Ma'une, kod bunara Ma'une, 70 karija Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koje su tražili da ih poučavaju Allahovoj dželle vala vjeri, jedno od plemena, pa ih je zatim nakon toga učinilo gadrovo pleme, pronevjerilo i poubijalo ove ashabe, svih dakle 70 njih, radijallahu anhum wa ardahum. Ostao je samo jedan čovjek koji je obavijestio o njihovoj smrti. Pa kaže Anas radijallahu anhu, u povodu onih koji su pobijeni u Bi'ru al-Ma'une, objavljen je kuranski ajet kojeg smo učili, a koji je kasnije derogiran, da su oni rekli i ubijeni, saopštite našem narodu, da smo se već susreli s našim gospodarom i da je on zadovoljan nama i mi zadovoljni njime. To je bio ajet kojeg su ashabi radijallahu anhum učili, pa je potom gospodar Dželle Vala derogirao ovaj ajet. A kada je u pitanju gadr, pronevjera izdaja jevreja, al-Jehuda, hadith wala haraj, o tome se može naširoko pričati i govoriti. Šta više, kada se spomene ime al-Jehud, jevreji, ne asocira prva stvar na koju asocira jeste pronevjera, izdaja, podlost. To je prva stvar. Šta je sve uradilo pleme Benu Kajnuka, Benu Nadir, Benu Kurejza, kako i na koji način su iznevjerili poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nakon čvrsto datih obećanja i ugovora koje su sklopili sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. I to u najtežim momentima, onda kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio opkoljen od strane ahzaba, od strane skupina, i kada je gospodar Dželle Vala opisao stanje ashaba radijallahu anhum, tada u tom momentu kada su srca doprla do grkljana, kada su munafici rekli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nam obećava dvorce, Kisre i Kajsara, a neko od nas nije siguran po sebe da ode i obavi svoju nuždu. Njihov gadr jevreja, draga braćo, je poznat tokom historije i dan danas je ostao kao takav, jer je to njihovo svojstvo koje je duboko ukorijenjeno u njihovim srcima. Zatim isto tako, draga braćo, kada je u pitanju gadru Nasara, pronevjera kršćana, i ona je isto tako bila prisutna tokom historije islama, dešavanja u prijašnjim vremenima, a posebno, dakle, gadr kojeg izdvajamo danas, jeste gadr Španije i španskog kralja Ferdinanda. Naime, ovaj kralj, draga braćo, je obećao muslimanima Španije da će svi biti sigurni, i mladi i stari, ukoliko se predaju, da će imetak ostati u posjedu njihovih vlasnika, da im neće biti oduzet, da će se muslimanima suditi njihovim šarijatom, da će biti ostavljeni da među sobom sude svojim šarijatom, da će mesdžidi i džamije ostati netaknuti, da će svi muslimani biti slobodni u pogledu svojih imetka,
da s njima rade što hoće, slobodni u pogledu svojih vjerskih obilježja i obreda i tako dalje. Ali nije prošlo puno vremena, a tačke ugovora su kršene jedna za drugom. Najprije su muslimanima zabranili arapski jezik, potom je uslijedilo protjerivanje i spaljivanje onih koji su ostali od muslimana. Kardinal Kominsis je naredio da se sakupe sve arapske knjige, pa su one bile sakupljene na trgu u ogromnim gomilama, a vrijednost i blago tih knjiga, draga braćo, je bilo neprocenljivo, pa je spalio sve te knjige. Potom je došlo i do formiranja poznate španjolske inkvizicije, čiji je cilj bio pokrštavanje muslimana i njihovo mučenje na najsvirepije moguće načine. Pa kada su muslimani odbili prihvatiti kršćanstvo, kršćani su ih proglasili buntovnicima i plaćenicima Kaira, Maroka ili Konstantinopolisa. Šta više, u julu 1501. godine donijet je proglas od strane kralja u kojem stoji da ih je Bog odabrao, kralja, za čišćenje Granade od nevjernika, od muslimana. Stoga u njoj ne smije ostati musliman, a ako se uhapsi musliman, ako se nađe musliman, onda se kažnjava smrću i oduzimanjem imetka. Tada su muslimani, bježeći svojom vjerom, počeli činiti hidžru prema Magribu, prema Maroku. A oni koji su ostali su skrivali svoju vjeru. I tada je inkvizicija počela sa svojim svirepim pohodom, koji po svojoj svireposti možda nije poznat historiji prije tog doba. Kada bi saznali da postoji kakav musliman koji skriva svoj islam, bio bi bačen u zatvor koji se nalazio pod zemljom, a čije ćelije su bile mračne i tamne, prepune pacova i gmizavaca. Španija je u potpunosti postala kršćanska i u njoj nije bilo osobe koja je govorila la ilaha illallah osim svojim srcem. Džamije su porušene ili pretvorene u crkve i ostaše samo oni nemoćni od muslimana koji se nisu mogli priključiti svojoj braći, da u muci, bolu i očaju gledaju svoju djecu, kako obožavaju krst i kipove, kako piju alkohol i jedu svinjsko meso, bez da im makar i šaretom zabrane nešto od toga i straha od inkvizicija, mučenja, zatvora, smrti i tako dalje. Jer bi oni, ako bi saznali da se neko okupao džumom, znali da je musliman, te bi isto osudili na smrt i oduzeli njegov imetak. Isto tako ako bi vidjeli čovjeka da se lijepo obukao na dan Bajrama, znali bi da je musliman, te bi bio ili pogubljen ili strpan u zatvor gdje bi bio svirepo mučen. Kršćani bi otkrivali šta više i avret djece, muške djece, pa ako bi vidjeli da je dijete osunećeno, onda bi čitava familija bila pogubljena. Čitava familija bi bila pogubljena. Šta više, inkvizicija je sudila i mrtvima, i odsutnima, i izdavala sud o oduzimanju njihova imetka. Pravili bi se njima skulpture, kipovi, oni koji su odsutni, koji bi potom bili spaljeni ili bi se otkopavali grobovi, a potom sakupljale kosti umrlog i potom bile spaljene. Jedan od kršćanskih historičara, draga braćo, nam prenosi povelju o pravilu ophođenja prema pokrštenim muslimanima, u kojoj stoji: ukoliko pokršteni Arab uradi neku od pomenutih stvari, onda se smatra da se ponovo vratio u islam. Ako pohvali vjeru Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ili kaže da Isus nije Bog, ili kaže da je Isus samo poslanik Božji, ove riječi, dakle, ukoliko kaže, onda ga smatraju da se vratio ponovo u islam i treba biti pogubljen ili, dakle, svirepo kažnjavan. Obaveza je tada svakom kršćaninu da obavijesti o njemu. Potom dalje kaže, isto tako, ako na dan džume obuče odijelo koje je ljepše od njegovog uobičajenog odijela kojeg nosi, ili se okrene prema istoku i kaže bismillah, ili veže noge životinji prilikom klanja, ili odbije da jede meso životinje koja nije zaklana, ili osuneti svoje dijete, ili mu da arapsko ime, ili se zakune Kur'anom, ili posti mjesec Ramazan, sve su to znakovi da se taj čovjek vratio ponovo u islam, da se treba prijaviti i nakon toga osuditi na smrt. Isto tako, ako se zakune Kur'anom, ili posti Ramazan, ili u njemu posebno udjeljuje sadaku, ili da u Ramazanu jede samo izjutra i navečer, to je znak da posti, da je musliman, ili ako uči ruku ili seđdu, ili uči nešto od Kur'ana, ili se oženi po obredima šerijata,
ili pjeva arapske kaside. Do te mjere da ako zapjeva neke arapske kaside, onda je dakle to znak da se vratio islamu. Ili ako žena oboji kanom ruke ili kosu, ili ukoliko okupaju umrlog i zamotaju ga u novu odjeću, dakle u kefine, ili pa kaže da je Kaaba prvo mjesto ibadeta, ili da nije prihvatio kršćanstvo iz ubjeđenja, ili da se Bog smilovao njihovim predsima što su preselili kao muslimani. Ako dakle musliman kaže da se Allah smilovao njihovim predsima jer su preselili kao muslimani. Sve su dakle ovo bili znakovi kod njih na osnovu kojih su sudili da se čovjek vrati u islamu i da ga treba ubiti. A što se tiče o metodama i načinima na koji su kažnjavali muslimani, draga braćo, to dakle prevazilazi svaku maštu. Ono što su tada činili i način na koji su kažnjavali muslimani, to je zaista dakle teško opisati. Pa čak i dakle Francuzi koji su nakon toga dokinuli ovu španjolsku inkviziciju i koji su otkrili mjesta ovih zatvora koje su nalazila pod zemljom, oni sami opisuju dakle stanje ovih zatvora. Da je bilo dakle ćelija koje su bile ili pak vodoravne ili horizontalne, koliko je dakle veliki dugačak jedan čovjek. Dakle da se u njoj čovjek ne bi mogao pomjeriti, te bi bili ostavljani u takvom stanju sve dok ne bi umrli, sve dok se ne bi osušilo njihovo meso i dok ne bi ostale samo kosti. Pravili su posebne mašinerije za lomljenje kostiju ljudi. Lomili bi njihove noge, počinjali od njihovih nogu, pa zatim nastavljali, sve dok ne bi od njih izvukli kakvu informaciju koju bi htjeli. Lomili bi njihove kosti, mleli njihovo meso, izmišljali razne sprave za mučenje i za ubijanje muslimana. Imali su dakle posebnu spravu, statut kojeg su zvali lepotica, a to je bio jedan tabut ili kovčeg gdje je bila dakle žena koja je bila izgrađena, to je dakle skulptura žene izgrađena u takvom obliku kao da želi nekog da zagrli. A sa druge strane su bili postavljeni noževi, bodle dakle i noževi, pa bi tu bili stavljani muslimani i zatim u zagrljaj tako reći te žene, a potom bi ti noževi bili stavljani na njih, te bi dakle na taj način završavali život na ovom dunjaluku. Zatim mučenje na taj način što bi dakle svezali muslimana i za ruke i za noge, a potom ga svezali dakle za konje i zatim bi svaki konj krenuo u 4 suprotna pravca da bi se na taj način rastrglo njegovo tijelo, pa ostali vidovi mučenja o kojima su dakle napisane i knjige Hadith wala haraj, pričaju o tome dakle koliko god hoćeš. To je dakle taj gadru el kufar, ta pronevjera spram muslimana od strane nevjernika, ma kojeg milleta oni bili. Ta pronevjera koju vidimo i dan danas u Šamu, u Siriji, kada se ubijaju muslimani. Ta pronevjera od strane Paramita, braće ovih današnjih šija Nusairija, kada su pobili 30.000 hađija za vrijeme dakle hađa, u najodabranijem vremenu, najodabranijem mjestu, u svetom mjestu pobili toliki broj hađija. 30.000 hađija Allahove dželle vala kuće. Stoga kažem, taj kadr je prisutan, draga braćo, kod svakog nevjernika u cijelini. To ne znači da među njima ima oni koji su pravedni. To svakako gospodar dželle vala nije poistovjetio, dakle nije sve stavio u isti koš, lejsu seva, nisu isti, ali mi govorimo o onome što je prisutno kod njih, što dominira, posebno kod njihovih predvodnika, kod njihovih vladara, koji mrze dakle islam i koje njihova mržnja prema islamu navodi da muslimanima čine zulum. I to je, draga braćo, razlika između muslimana i nemuslimana. Što muslimane, njihova mržnja prema nevjernicima, prema njihovom ibadetu, u kojem obožavaju druge mimo gospodara dželle vala, ne navodi da muslimani čine zlo njima, dok nevjernike njihova mržnja prema muslimanima navodi da čine zlo muslimanima. Navodi da čine dakle zlo muslimanima i to je razlika između nas, dakle muslimana, koja dakle naša mržnja prema njima ne navodi da njima činimo zulum. Za razliku od njih, koje njihova mržnja navodi da nama čine zulum. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabija ba'da, thumma amma ba'd. Draga braćo, da neko ne pomisli kako je Gadr bio prisutan kod prijašnjih naroda i da njega nema danas,
Situacija i stanje nam naprotiv pokazuje da je on ostao i da će kao takav ostati sve do sudnjeg dana. Događaji koji su desili zadnjih decenija to nam zasigurno potvrđuju. Događaj Srebrenice nije daleko od nas. Kada su muslimani isto tako pronevjereni i kada su se predali i zatim nakon toga bili masovno poubijani, bez pravljenja razlike između žena, djece, staraca itd. Stoga trebamo biti svjesni, draga braćo, ove činjenice koje nam gospodar Dželle Vala na nekoliko mjesta spominje u svojoj knjizi, kako bi se ukorijenilo u našim srcima i u našim razumima, da nevjernici ne žele dobro muslimanima. Govorimo općenito. Ne znači nakon toga da ima pojedinaca od njih koji tako ne razmišljaju, ali općenito oni vjernicima ne žele dobro. Naprotiv, danonoćno kuju spletke i zavjere kako bi se otarasili islama i muslimana. Širenje islama itekako zabrinjava, draga braćo. I čak po njihovim procjenama i njihovim statistikama do 2070. godine muslimani će biti prvi u svijetu. Dakle, islam će biti prva religija do 2070. godine. Dakle, za koliko? Za 50 godina, 51 godinu muslimani će po njihovoj statistici biti prvi. Njihova vjera će biti najmnogobrojnija. Sledbenici islama će biti najmnogobrojniji. Stoga i ta mržnja prema širenju islama i muslimana, a posebno kada se uzme u obzir činjenica da veliki broj od njih, od nevjernika, prihvata islam, sve ih to navodi da čine zlo muslimanima i da kuju danonoćno spletke kako bi se na taj način otarasili muslimana. Jer zaista je čudno, draga braćo, zaista je čudno da čovjek koji dođe i snima svoj zločin, koji direktno ide u javnost, zaista je čudno da prođe čitavi skoro 20 minuta. Čitavih 20 minuta, da čovjek izađe, da se ponovo vrati i ponovo nakon toga dokrajči ranjene muslimane u mežđidu. Čudno je da bude ostavljen čitavih 20 minuta, da policija ne dođe u to vrijeme, da ga ne uhapsi itd. Koja jako brzo reaguje u drugim slučajevima. U drugim slučajevima kada neko napiše nešto malo od muslimana, bilo kakvu izjavu na Facebooku, na Twitteru, na nekim drugim socijalnim mrežama, neku malu i najmanju izjavu, onda odmah reaguju, privode, ispituju muslimane itd. A ovaj čovjek se ostavlja čitavih 20 minuta da ode pa da se vrati pa da ponovo dokrajči muslimane i biva čitavo vrijeme ostavljen da 20 minuta čini zločin nad muslimanima. Draga braćo, ovo je inšallah ta'ala, govorit ćemo još o ovim poukama i ibratima koje uzimamo iz ovog događaja. A ovo je prva od tih pouka koje trebamo biti svjesni, a to je gadru el-kufar bil muslimin, da su nevjernici uvijek tokom historije pronevjeravali muslimane i da su uvijek muslimani bili izloženi njihovoj pronevjeri i njihovoj izdaji. Gospodara Dželle Vala molimo da ubijene u ovom zločinu od muslimana primi kao šehide. Gospodara Dželle Vala molimo da im oprosti njihove grijehe, da im uzdigne njihove deređe. Gospodara Dželle Vala